Assalamualaikum and good morning. So pagi ni macam biasalah brisk walk lagi. Not to say brisk walk pun, macam aku more to walking and aku punya pace very slow. And in fact just nak update kat korang, aduh, I have been walking for the past 1 hour. Aku dah sejam lah. So this is me after dah lama gila aku dah tak buat outdoor walking, sebab I can say for the couple of weeks aku banyak buat strength training. Macam aku punya last posting tu, ada yang korang nampak aku ada beli resistance band kan. So ever since that day aku banyak spend my time either do strength training or aku akan buat indoor walking lah. So tu yang what I have been doing lah. And today macam bit tiring lah. Bit tiring. And let's see macam walking ni, ni pun aku dah kena stop ni. Dah habis ni. Dan 5,000 step and workout. Okay, bear with me. Hari ni kita nak sembang lama sikit. This is gonna be a long video lah. Boleh kata video versi lama sikit. Macam yang korang perasan, aku ada post yang I got arthritis, osteoarthritis, di mana both of my knee dia punya gel tu very thin. Masa aku pergi jumpa doktor dekat hospital Sedang tu, dia cakap since I am my age, aku baru 44, dia cakap dia akan suggest untuk rehab. So my rehabilitation gonna be next week tu kalau tak silap, belah-belah bulan lah, hari Rabu. So dia cakap after I do rehab, then they will akan revise balik lah what is gonna be the next step. Or if I got the budget, boleh cucuk apa benda tu, gel lah, something like gel lah. So gel pun katanya gonna be, I'm not sure whether it gonna be a temporary solution ataupun permanent solution. Sebab ada yang cakap ada setengah orang bubur gel tahan, ada setengah orang bubur gel kena top up lagi. So I'm not sure on that lah. Tapi itu yang dia kata, if I want to go for that option pun boleh. Or if I were in my 50s, dia cakap kalau aku umur 50, dia akan suggest untuk tukar kneecap, kneecap replacement. Itu memang dia cakap itu yang the last resort lah, tak boleh kata apa lah. Macam aku punya situation, macam on my left knee, I did a meniscus punya surgery tau before. So now what I'm currently feeling on my left knee, this is my weak leg tau. Mungkin sebab aku tak buat fisio betul-betul ke sebelum ni ke apa, aku tak tahu. Jadi macam penat jadi macam I have a weak knee on the left. Even kalau macam aku nak turun tangga pun aku kena turun sideways. Aku dah tak boleh macam normal. So macam alamak, very frustrating comparing to my right knee. Right knee this is a stronger knee. Walaupun dia ada the same symptom macam yang sebelah ni, tapi dia ni masih kuat. Kalau kata aku angkat aku punya kettlebell tu, boleh angkat. Kalau yang macam ni I can't. Aku tak boleh. Tak boleh. Ni dia macam very limited ni, nak kena betul-betul. Tak tahulah post surgery punya pasal kot. Sebab tu to emphasize here ni surgery is no joke lah. Kalau boleh, if I can turn back time, aku tak akan buat ni surgery tu. I would go for physio. So this is I'm not encouraging. This is from my experience. Mungkin orang lain dapat improvement, mungkin orang lain akan dapat better result lah. Tapi macam aku, I don't know why. And mungkin sebab lah back to back aku not in the correct mindset at that time. During supposedly aku kena buat physio apa semua, but no, physio in swasta mahal. Should have gone to government lah, government murah je. And itulah aku rasa aku nak pergi attend one physio dekat government. I want to see what yang currently they do. From my understanding, the idea of physio tu nak strengthen the calf punya muscle, the lower body muscle, so that the muscle can hold back, so that dia akan jadi stronger leg. Tu yang what I have been told by my few friends yang dah buat physio lah. So itulah cerita dia. Sakit. So another reason also yang macam aku kurang walking ni sebab sakit. Memang betul sakit. No joke lah. Itulah cerita aku.
And I don't want to take apa tu painkiller apa semua. I don't take painkiller. Sebab tu macam tak, it is not healthy lah. It should, aku sepatutnya selesai on my own lah. Tapi selepas I did the meniscus surgery apa semua, dia dah tak sakit macam yang sebelum ni. Dia kadang-kadang ada sharp pain, like tearing pain kan. Sekarang dah tak ada yang tu. Tetapi recovery dia ni, this is my weekly lah. Comparing to the ni pun dah start rasa macam yang dulu sebelum ni. So itulah cerita dia. And for those yang dah ada sakit lutut, dia akan, the symptom gonna be the same. Kau sakit sebelah kiri, and why dia akan jadi sakit belah kanan? Sebabnya kita punya balance sebelum ni 50-50. So bila sini dah sakit, dia akan jadi, kita akan lean more to the healthier leg. So bila kita dah lean more to the healthier leg, nanti dia akan jadi 70-30. Lama-lama yang belah ni pun sakit. This is what I'm currently facing. So sebelum ni, ini 50, ini 50. So sekarang ni disebabkan yang sini dah sakit, sini kurang pakai, bukan kurang pakai lah, aku akan lebih berat ke arah ni. 70 sini, 30 sini. Sudahnya sini pula sakit. So kalau nak mengelakkan benda-benda tu jadi, so apa yang aku boleh suggest is reduce weight lah. This is what I should be doing for the past 5 years. Tapi aku tak buat. I keep on gaining weight. Sorry lah, this is gonna be a long video aku bragging. This is about me bragging myself tau. Bukan aku marah diri aku. Kalau kata aku tak gain banyak sangat weight, I'm not gonna be in this situation. So kalau kata korang yang masih belum in this situation, please take care of your weight lah. Please take care of your health. Kalau kata korang lebih 100 tu, kena alert lah. Macam aku, okay, how that I started this journey, di mana aku not to say kurus lah, aku turun since April, aku dah turun 20 kilo. The journey started from 186, 189, 139, sorry, 139, started from 139, and sekarang tak silap aku dah 116, 117, almost 20 plus kilo. 20 plus kilo, and I felt like 20 kilo lighter tau. Kalau tidak 20 kilo aku dah usung extra load kat sini. So by having buang 20 kilo, sangat-sangatlah membantu. Okay, cerita pasal dah buang 20 kilo tadi kan. So this is how to say not to say start up for walking for obese. Dia macam ni tau. Okay, kalau kata hampa 100 kilo lebih, what you need to have untuk hampa walking, satu is a good pair of shoes. Shoes yang macam ni, yang memang maximum cushioning, yang tebal, di mana benda ni dia akan bantu hampa absorb untuk lutut hampa tak injured. So this is very important. Macam aku, this is very important. And also pakailah stocking untuk body protection. Kasut dah ada, benda yang another crucial part untuk aku adalah ni, tongkat. Get a reliable tongkat. Ni macam ni, Pro Medic Tech ni, dia memang medical punya brand lah, and dia boleh lipat lah jadi kecil. And untuk aku, dia boleh weight hold aku punya weight lah, yang 100 lebih ni, yang sangat-sangat membantu. And dia adjustable. Kalau kata hampa nak mana hampa punya ni, you can choose yourself lah. And very portable, very light, taklah berat. Ni sebenarnya aku rembat bawa aku punya ni. Tapi itulah sebab currently aku in the needs of having this, so aku pinjam lah kejap. So this is item yang I would suggest for you to stand by lah. Kalau kata korang segan nak guna, stand by. Sebab not easy tau, macam orang-orang berat macam aku ni, orang berat macam kita ni nak buat this sort of activity. Sebab kalau kata korang silap kan, contoh kalau kata kasut tu tak betul, injury weh. Lutut korang out, silap boleh terkehir ke apa benda. So first thing first, have a good pair of shoes, a good pair of socks, and kalau boleh pakai tongkat. And lagi satu yang aku lupa nak ni, dekat dalam ni aku ada ni support, ni brace, ni support. Kat dalam ni ada, aku pakai kiri kanan. Ni support ni, kalau kau pasal ni, dia kat sini. Untuk pegang, untuk kompres, untuk pegang. Baru lutut tu tak rasa macam kiri kanan. So itulah, I would recommend 3 benda
3 benda at least yang apa kena ada lah. A good pair of shoes, stocking, tongkat, and knee support. Not necessary you have to get in that order. Kalau kata perlu knee support dulu pun boleh. Kasut sebenarnya tak perlu. Kalau kata hampa comfortable pakai slipper pun boleh. And kalau kata perlu tongkat, get yourself a good cane lah. So aku harap perkongsian aku kali ni dapat membantu korang yang mana berada di situasi macam aku to make a good decision sebelum korang make the wrong decision by doing this activity lah. And activity ni tak boleh nak paksa. Dia go by your pace. Tak payah nak ikut orang. Jangan jadi macam aku mula-mula. Tengok bini aku laju, aku nak laju. Lah end up aku injured my ni. Gila, 2 hari aku sakit. Swelling. So tak payah nak ikut orang. Ikut your own pace. This is what I can recommend. Lantak pilih kat orang. As long as kau berpeluh. Itu yang paling membantu. At your weight, korang sebenarnya at advantage tau. Sebab you carry weight. While you do walking or brisk walking, you burn more calorie. And that is factual. And this is what aku buat lah. And itulah. Aku rasa this is gonna be my perkongsian for today. Dah pukul berapa ni? 8.45 dah. Nak siap-siap nak balik. So, itu lah. Sampai ada nanti aku akan update lagi. Stay healthy. Jaga lutut. Jangan injek macam aku. Bye.